ZPM Party chuan Mizoram lar sap hnena India ramdan pui article za som kwale panni hnuaya Minister of State Puropat Romoi Roy te chu Representation of People Act 1951 Section 9A bo chiain dan siam tu anga ban turin an thlena Minister hian mi pui ayo a thlan aniangin sarkar hnoya contract emo lok na dang lo emo nei thiang lo ani lain NECS chuan sarkar hnoya na tam taka thoka NECS hi mimal sum do na ni in anei tu ania he farm ming thole address nang hian afapa in anei ve boka chuti rualin afapa hi in danglo minister laka in ngat ni in minister hian election affidavit atar langa he mai ba ka tu hnaya electoral roll tharbra po mun khata anla cheng ani ti alangani NECS hian tun sarkara hian na an thok nuala chungzinga chuan District Council and Minority Affairs Department nena agreement anzia chuan soya lo zuala napek thandan tur a danin aphute zom lovin du sak tak main single source selection mangin NECS chobin an tho thei turin PMJBK project a sarkar nen thu an thunga deed of agreement azia pui changtu minister nen hian anin haizia chu soingai lowin mi puin kan hrethewo me hedan hnoya hian MP le MLA dan siam tu nge mozat an lo bangin ban tok te po anoma dan siam tu kan ayo a thlan tlin te hi manitan nilo mi puitana thoktu tur an niangin hengei zona dangle an napon lama innam hnoi hi phal anilo burmaya thunei na man sualte dikta karo rel turten du sak bi kan neite alhawma wangin fair takaro rel na kengko tu an ni angayani India dan puin hnoya governor hian Election Commission of India ngai dan alanga chu thutluk na zulzui chuan governor hian thutluk na asiamanga governor thu hi thutop ani do nani ilo thlir zelang chan marwe sa PWD kongsiam zo lim thatlo lutuka wangin two wheeler somsari velin an tluk pha to thu wanglai ni front page top news sa aron langkuang maya kan CM Khan Assembly House mewa khan na thok thalo chu report turin ati khania wanglai ni te hi alo chiar velo hlauta ka hei hi kan report a alo pom thei mayangem aizol khopui chunga konglun lai ve taka ama meeting ei mai na ama nar hnuai ngei maya heti kopa na an thok che hi engtin nge ati don le kamrula te airport club ti chim asoyang khan kan siam thale mayang atile mai don em niang khatiang thu kha asoi kha amak ve simsima kong siam aniemo in sak aniemo tun ma tang to khan soi sel kai hi an tam jok fo ania kong siam kum som dai tura ngai kum khat po dai ta thin lo in sak kum za dai tur kum som panga vela sak that ngai fo mai te kan mu thin ani kamrula te airport club chim te kha amhuwa a she tu ni in kan ria airport an to deu sek lai te kha ania khatiang lek lek kha tam sia report sen po anime wangemo report du tan po eng an ti zui rin lo awanga ti du lo lo an ni fur zo kang athurwal pui NECS nei tu pa na tho te hi aphuai loi berber te an ni thin ti te hi tlang hriat ani boka MZU College building an sak phei chu aslap a chel lu tu ka wangin SDO in bil a pass don lo thu a soi wanga thiata ti thale ringot an ni si mui le chim chan zinga pakhat chu anhoi lama kilna screw an lo thlon ruk wang te kha ania khati khopa na tho chiale en kol that lo na khan tunge mo phur tu zon chua an chunga kuthlak tur tin he thu ziak tu hian PIL High Court a faila leithar an siam zo rual khan leithar siam ani to atin PIL chu an dismiss ani hetiang hi kan thunei tu ten action an lak fo thin dan ania wangin report pek te po hi a phurom lo pha thin ani hetiang vel hi soi tur tam khop maya tun haya na tho belchian dol lo ber jingami nia ngai report hi lewenangu matlei mol thom sau tu thual thu noi som thum le panga do chu amun nge ya kan zuen fia kan mu chin atlang pui sui thir chakai phum dan engul adiklova
digri somli le panga a in bilut lovin amarveka po ani he thir chakai foundation zong hi a khi chuak vek to a engtik lai po in phoi chuak reng thei ani to ani a chuat khaina tan thir sui hlui ram em manania a hlui to wangin zial engemaw zat a zai engemaw zat a chata von chan ani tel boka wangin kutin hliam pal ol takani na thok tu te hian mol thom saw drama thing chu an lo zai nge ya khuang thlikhung te ram thei hai kung lian lutuk ara hun laya jinvei wak mi ten chhol hal hnema kan man fo an zai boka mimal rama khuang thli an kita an zai bokani mol thom south vc tele ram nei tu te biain deal na an ron thelu lo kan zota min chan na chu engma deal na an nei lo an zai mi top ti ani thing phek zong hi phek som ruk vela chu tania tan bunin bung som zanhi som li vela achuaka akham phei char tin tenen cheng singli aya tam hu velani mol thom sau drama athlona an zai vek ania wangin cheng singli man na turom lo thung mol thom south vc nen arang lamin cheng singli hi submit turin kan phut bokani noi som thum le panga se na tur kan dapa kan zon ngialpon kan mulova ban le sui pui po kai te hi sangni som ni le pani malama ti vek to ania ban phun thara omlo chuan lama an ron siam noi som thum le panga sang sona thual thua tanga leipan na kong clearance atel ti chu thil ni thein alang lova hemia tan chuan noi ruk ml fan atangin tender san chu ani ti po kan muani contractor minglal muana theiriat le sanction amount noi som thum le panga in ziana chu asang theyang berada ania chiar thei anilova mola camera ton betin thla kan la thei sam mitin mu thei langsar taka da om hi enga tinge contractor hian mun sang taka ada maile keini hiang party ama ni na kan nei lova mol thom south khochan nana ti kan ni ti hi karon seitel same ti in keima mol thom pa wanlal ria ralte chuan a minga sia kani kan pu bera phe hi chu tianga ti nei ngai manglo ania wangin a department noya na tho that lo te hi report sen lo khopa tam nia alan baka report pom se eng ati le arinom lova kan report follow tura ngaila heng chanchin bu report tetal hi chu lowen ji ve se kan ti anie heng thila tele zel po hian engma ati le si lo chuan aka akwa anti thin mebel nan kan man pal a hlawma chu tiang mi shoi tu luwa nei chu namtan po atlom thlak chin aum sia tharau ra zinga poimo tak pakhat in sum theina te hi neitum ve turin thuron kanhan pepa anie danaya dan lo lalnaram mizoram kan chief minister chuan restricted tender chu open tender aya atha jok thu assembly house a ngei apuang ta dap maya setana point ma atiang kan ti thin aya hi alom theim niang le kan hriat thewangin a mingin alan tirang hian restricted tender chu danara na ti theilo le rem changlo thiam na bik man ro thabik le mamo zat nei ten hun bituk chunga an tho zo ngei tura ruwa manna ania choroi thila ti chi ani lovani cm soi restricted tender hi open tender aya thazok ati hi adigna chena oma restricted tender a chuan contractor thale experience nei chawin tender kha an chang thina ani dan tur taka ti chuan na point a that phani nimasela ani na tur taka man le si lo chuan a hlaum eiru na chance tha thung ani tuna kan pu berle a restricted tender specialist ina anti dan chuan na tho tur zong ti thei chu unrestricted tender de uvek maya restricted tender po ni sek se contractor pathum tender turania anjinga thaber oma ngai pek turani tuna anti dan chuan an contractor thansa le midang panni an tendera contractor dang panni te chu alung thuti kimna na da ve mai engma tilo tura hriat sa ania hriat sa a khan aduang angin athok ta mai thinani achang chuan dami contractor ming khan an thoka ana tho tak chu tholo tak kan ti jong don nge hriat sa khan athok ta tho thinani
tunhaya restricted tender an thoda na hi chuan a department changtu minister le contract mutur riat sa atekha an na thodan tur le an hlep nei tur te thlenga hisab sa ni nge in alanga an department te hi non works department te an lo ni bok thina wangin SAJEN diktu po lovin an thok puat maya an bil te po an pass puat tamai thina ni Congress sarkar laya an ti dun thinna phei kha chuan project report a estimate amount decimal point chia sanction aum thina ni chiar ko molde wa choin za somriat chu an hlep kan ti don nge an ei ru kan ti don chutianga an ti nge chu arin theiani an poisa siam hi atam tham ema kan rina wangin an hming lema po chombok hobok bar bobok pal boboka kan phua ani kha ani point dikati ani yang nialna o alaron chuatlat lo chia all tu ringot po cheng noi za som ni le paruk nei kha ani miau sia athural puithin minister in assembly house mewa atla wang an haungam te khan chan thatak chu ane nge ari nomani minister pakhan nena ti po khati khopa alok chuan chief minister nen nge maya anhan ti chu alokom te tiru alok nge chu aniang khoeng po za na nei lova anti borbor zela kamrula te ming lo lang nok te po enga ama an ngai lo ani berto maya engwanga heti tak maya puisak nei lo nge an ni ti zo na le a chan na nioma lang hi ngai tu na ti thui tak tu chu ani mizo te hi lei theve ka min ngai to ni berina langa case rewal te anga na tho that wanga tlin le in ringam chu an nilul silova vot le nan chu neng po kan tingam mai turani an ti na te hi em niang le chuti chu ania an tlin le hlau chuan an kalphung tur chu a riat sa de uvek mai sia chu ani kanram le namta na ngai ti thalo em mai tu chu ni enga tinge hetiang kan mit mu le kan beng riata thil poi le ra phlak thleng reng mai hi om zenia do tu kan om mang mi lo le an chan vo lak saka om contractor te tal hi chuan ti turan nei ani lom ni pulal duaman ama amaya ti thelo chin anei chuan atuar tu chu kan ni vek si don lom ni har ahuna huaisen ahune Assam Rifle in son chua tur thu chu kan do soi langsar ber anita zela aza thlak zo zai ta ngei mai kan do soi hian assembly house po alu chilta ani bera azialo tak mewani mai nam kan ni zialan chian tier tu ania kan nam zia za om lo tak pholan na ania wangin ngai tuana article thui zualani ti tak mewa do soi ching te hi anti le to lo nana kan ti mual pho hi atulta ani dot ani em lo po atluk deuh thoa belchian dol lo chu ka soi duwa ti hi ani soi tura lo ding chuakin ka soi duwa tia bulchana athuno nang maya ka soi duwa ati zui fo maya atlangkom nana ka soi duwa ni anan ti thin te hi amakani kan du thu kan soi chu kan la nei lo le kan ti lo ania hetiang thu soi thin te hian an du thu an soya thu tak an soi ta thin lo ani assembly session thu soi zong ti thei te hi hetianga soi thin hi ani deuh veka an thu soi te kha thu taka pom thei po ani don em ni reverend han siaman mizo te kan pon lan zia chu athu kani ati thin le pu hk boy chu kan mizo te hian lunglen le mi ti dan lak chon ba khi enge mo thiam kan nei le ati thin dik zia hi an ron nem nget fo mai ti na animer mai lom ni atakram hi engtika nge mo kan zonanga engtika nge mo kan thlen don le Pakistan ram sumhar sana khurthu ka an tlulut damlo thlengin an tuarta Pakistan ram sumhar satin adel bedmek ram dang sum tam tak an bat mek lain mi pui tam tak electric man tlom sarkar rul ngai in budget atangin an peya mi pui chia choi an tinhiama sarkar enkol tu berte corruption an film lova mi pui than lal phena thu nei na lian nei tu jok sipai general te chu he an ram sumhar sana hian atuam phak velo ni in the Wall Street Journal chuna soya an ram sum tho chuale chia khon khom te chu an labor rul na tan abe tham lutuk ti ngai na dang om hek lo le labor rul na tur le an ram sum le pai khol pui
her nung thale turin sumpuk lo chu du thlan tur an nei talo sumhar sana khurthu ka antan meklai hian chu din huna tanga khai chuak tur chuan International Monetary Fund chu bel masak lo thei anilowa IMF fian Pakistan ram sumhar sana hi voisom ni chuang alo khai chuak to renga IMF fian tuna Pakistan ram omdan pa ngai ringot chuan khai chuatla ka angai lo IMF sumpuk thei tur hian ti tur atuk saka chia an khondan en thatte mi pui hena electric a thlona pek en nona chia choi tirte petrol e diesel man tlom le tukti sante sarkar sum en kol tu te corruption an film theina dan siam te chu alang sarani Islamic Republic of Pakistan hi khovela mishing tamlama panga na ania walbeng chu danin kumsang ni som ni le pakhata mishing khor som ni le pathum point pakhat pali anom urdu chu anram tong ania muslim za som kwale paruk point panga anoma christian za pakhat point pathum anom ramu patak ania Indus Valley Gandhra civilization te lo chuana ni aram zaw zong hi square kilometer noi riat sing riat sang khat zakwa som pathumani aram hi British in of main lalram tam takin anop toa Alexander the Great Maurya Kushan Gupta Delhi Sultanate te halang sar te anni kumsang khat zaria somnga le pariat atanga sang khat zakwa somni le pasari thleng British Empire ni in India rambung khatania British lak atanga ain dan nu khan East Pakistan chu kumsang khat zakwa som sari le pakhat khan independent swalin thlako chung zet India puina in anindowa Bangladesh alo piang ta he indona Pakistan an tlom ta ka wang hian Mizoram zalen na sualpo angong lai ani kha helam chu zui lawang British India chunga khan Muslim te hi Hindu hawaya an tlem zo ka wangin Muslim ming choya in dan le ramshan nei kha an sa khopui thiamte ulima tele an shoi tu Muhammad jina te du danani anulama an Prime Minister ZA Bhutto po kha Muslim fear lo le thiang zaw niya ngain Islam kulmut nijam ima safa te khan an do dal na salya hemia wang hian anu zela athu nei nat po pai thla ka ama po khai hlum hial ani kha Pakistan ram hi aram din ani laya Islam sa kho be chana dinani Islamic ram dang te hi an ram din nu lama Islamic pu an nilomani sakho be chana ram din ani awang hian an ram ro relna pui thiam te hian o an nei lianin an hu hang po an hleya sarkar inomna thiang hlimna lama ero chuan sul nu an nei chaw hle thung COVID-19 pandemic awangin khovel ram te chu sum le pai har sana thuk takin atlak buak veka nikum February ni somni le pali sang ni somni le pahnia Russia ni Ukraine aruna wangkhan khovel chu sum har sana thuk zo ka aluta oil le thil chi sang sang manapunga khovelin sum don ton na abuain aching chi ve thar le a ram chaklo le inopna feltok lo piang te chu atuar na sa annia Pakistan rampo jun sang ni somni le pahnia tangkhan anram chunga na men lovin thil manpung athlenga oil cholam chi man chu ama ain za somni chung lama apungani Susan Sarin Indian strategic specialist na chu dan chuan Pakistan ram hi kumsom ni le panga chungin an ram chia khon theizat aya an lebat apung na salea General Musharraf ro rel chan kumsang kha zakwa som ko le pakwa khan an ram lebat za chu trillion thum point bial parukania kumsang ni somni le pania Imran Khan sarkar atla khan an lebat za chu trillion somruk le pani point panga tling an lebat hi kumtin za som pali zela pung zelang ani lain kumtina an chia khon punna chu za pathum chau ani thung hemia wang hian an ram chia khon theibak aya tam kumtin an man chau zela wangin leiba iblian tak hian adel lo theilo ani tin kumsang ni somni le pahnia tanga somni le pathuma phei chuan an ram leiba za thi an chia khon khom thei ain trillion nga point pani in atam zo kani kumsang ni som pakwa khan Prime Minister Imran Khan chuan inflation thunun turin IMF nena sumpu kadila IMF hian an ram sumen kol dan thalo tak amua wangin a hlo tling zo lo
Chinese Consortium Bank atangin June sang ni som ni le pani khan dollar billion ni point bathum an puk thu Finance Minister Miftah Ismail chuan asoi anram chunga chia an khon theina te electric bill le thil danga tanga sarkar sum huna turang ang ma an lak that lo miawa wangte kum sang ni som ni le pani chunga anram chunga thlai chin na tam tak tui lianin achim chiat sak bura wangin dollar billion som thum lo omanga chu te chu anphur tirit bel tuani March sang ni som ni le pani khan Pakistan Central Bank State Bank of Pakistan chuan anramin foreign reserve dollar billion som pakhat point pali pali an nei ti asoya December ni sang ni som ni le pania chuan dollar billions bruk point pasari pakhat panga a atla thaman der towa chu cholka reilo te chunga anram mamo lak luna foreign exchange mamo ani January sang ni som ni le pathum thlatop lama anram poisa hlutna za som nia ti niamania heti lai hian oil man za som paruka ti punani tundin hmuna petrol man chu litar kha jani som sari le pani ni in diesel jani som riat ania sale tax za som pasari la kani Moody ratings noya economist te chuan Pakistan ram inflation hi kumin kumlai hol thleng hian za som thum le pathum ni turin an nga yani Pakistani poisa jani som nga pariat le US dollar khata in tluka aniam lai berin cheng jani som sari chunglama aom India cheng khale Pakistan poisa cheng thum point pakhat panni ain tlukani nikum jun ni som sang ni som ni le pania budget sang ni som ni bathum phar ani khan an budget a IMF in akhai chuana tur billion rukda ani towa anram le budget hi dollar billion jani som li le pasari ania anram GDP atangin za som ko le pasari ani Pakistan ramin hetianga sumhar sadna to wang hian damlo tin an tuar lea natna khir cancer heart kidney le adang dangte zai man mo ngai ten an tuarin an mangang hle in zaina man role dam doi chula an ngei toa niang mo za chu heng damlo zai ngai te hi zai thei an ni to lova operation theater te an chol hial to ani Pakistan media report in a soidan chuan Pakistan ram chunga dam doi siam na bol hlo za som kole panga jet chu India le China tanga lak lu ania foreign exchange an nei lo wangin sipo ta heng thil tele cha khai le mo dang tam tak te chu an ding huk nia soyani damdoi poimo le tlanglon panadol insulin brufen disprin kalpol nimisulai tepo le turawang to hle ni in Pakistan media te chuan an soi Government of Khyber Pakhtunkhwa official website in Tarlan dana cholam chi man then khatte rice superior cheng zathum huit cheng zale paruk maida za somthum le panga mais ata jani somli masur dal jani somruk beef zanga tanga zanga somnga maton sangkhaza hen zali somli le panga te anni kezia heting tak hian aram thenom Pakistan ramin sumle apai har sana thuk tok tak tong ma se India alangoi tlathunga nikum lama Sri Lanka ramin har satna ato khachuan India achewata Pakistan har sana tranpui tur zong chuan India ramin o ala chuari lowani February ni somni le pali sang ni somni le pathum khan Bhutan Finance Minister Maldives Finance Minister ten Asia Economic Dialogue an neya hemi honna thu soin Foreign Minister S Jaisankar chuan Pakistan ram malam hunom zel dan tur hi an du thlan le thilti du dana ain ngat atiani asoi zel dan chuan khoiram ma har sanna tangin an tal chuak lawang an ram siam chua ber fir fiak le rol rala chetna ani chung chuan atiani Pakistan ram sum har sana thu ka an thluk lu dan sa khuwa an lak run dan le dang te tang hian ngai tu tur kan neyam le